Atletico kosora makosa kosora Clément Langlet bwira ekipe ya Atletico Bilbao ati bwira Atletico Madrid turetse Madrid ikiyongerako ati ndabara ngo Bilbao rêve indoto ziratangura Barcelona ku munota wa gatandatu gusa kipe ya Atletico de Madrid iburibura Atletico busa Barcelona yaramenya markima tigirana Bilbao utsindire ugere aho ubwira abasi bawe uti none ahamwe hakiri kare atsinzwe hakiri kare Atletico hakiri kare neza nawe Molina Atletico ndera kuja kigombora chama cyantwa na Griezmann ariko sauvetage ratuiza umusore bita Rotoro nziza y'umusore Sofaki nakoni Daniel Carvajal yabibwiye ngo sinibaza yuko gutsinda Atletico de Madrid ijoro bihagaze kuri jewe yanavuze ati naremontaye ati mugabo niba bari byo bisabwa yuko nabikora nditeguye pasora Miniamare bituma akajezi ka Barcelona kava inyuma oyenda kambara ahubwo oya kambara none zigitsira ku cyambara attention Atletico de Madrid banira gusumbuka n'amako ari acomekera umusore wamwitande nawe muri nakinana nandi Gino Simeone Barcelona barabuzanya bakije umupira cyane genda gucenga ariko gunda kurana piro janze n'ubundi Firmino Lopez gunana Gino Simeone katura bariya rondeza uburyo kwa konyereza ari Gino Simeone gifite umupira abanza rawanagura ibintu byo kunyerera ati umupira uri kuranyerera ikigeze sinzi niyo kigeze icyande Atletico de Madrid katura bariya Guiliano Simeone tereka mujesi nziza cyane ya Barcelona ku mata w'indwi Guiliano Simeone shome kompira mure rondeza kora koko resurrection reka turabara attention Lokman ashura shot ariko piranze terecho kumfu mpira utamujanze nakubisamo jesi ya Barca ibyo kumbwira ngo ndaberewe cyangwa ntibimbaza kubera ko je barajije kunshima oya mugabana niyo jezi nimbi nakubisamo jezi yani tayari iyo jezi nimbi none oya mvuze ukungana yambaye uko yambariye hejuru ku mupira yewe ariko nibinda ni Langlet cyangwa se ni nuze Clément Langlet niwe yabashoye Clément Langlet niwe nyene Lamine Yamal pili torasa mucomekere pasi yitwa Clément Maribura yitwa Clément Lola Langlet rora nyene ni rora unatsa munani gusa Barcelona tekamo gitso cyane attention 4-4 ya wanja Van der Ter Gisomezi attention attention kirimo Musala tabara mana we chomekera pasi Daniel musogira sortera nyerera Daniel mupazi rokora kumugaba sanga musuye hagurutse ronde zishondura ariko musura witambika garuka kari yabaja kure kipira ariko atase Pedro utakaza aragushira munyazabira chomekera Lukman ariko kunda mpira kwa mwanzo chanari attention Lukman Lukman Adelaide Lukman chomekera Mateo gerikata centre beneza Mateo ariko pira Martin kuramo hagati mu kibuga apira Hanzaria kona resurrection ati Gavi awitambitse kona kikere Gavarimo ariko kena nk'umukasero no munsi yango nyatangiye of course kuri Afrika n'ubundi na bintu vya risk ari attention kazi bakotakaza ipira defensive makani Barcelona decide agate mu kibuga ni equipe ya Barcelona Firmino Lopez garura mpira kwa Daniel Carvajal yarenganya Torre Torres umugisha wawe n'igitunga ryawe wahisemo neza ko wahisemo Bubet utsinze uraronka Gorazo numva Barcelona baba
bigira bibiri ndabya baba kwa gatatu fukama dusengera Atletico de Madrid fukama kose biranga hasi shira amavi hasi dusengera Atletico de Madrid Yesu Kristo Bikira Maria wa Atletico Madrid karabaye chomeka pase Kinyagihumbi chomeka pase Munyamazi chomeka pase Scream chomeka pase Shokora chomeka pase Joshanga Fagas chomeka pase Rondes umwana w'isezerano Rondes umunyamugisha witwa Ferran Torres depozamwo suzugura Atletico de Madrid koza amavi hasi tuyisangire ati ino ekipe Atletico Madrid ikwiye gutabagwa Ferran Torres igarisa umunyespanyol avukiye Faransa imyaka 26 77 metero imwe santimetero 82 pasi y'amagi kuva kwa Dani Olmo Kako resurrection terekamwo shiramwo rundamwo Barcelona 2 tabara Atletico de Madrid barimo kwicucuma tabara Atletico Madrid barimo kuyikorera barimo kuyitatamura barimo kuyishundura barimo kuyitabira fudikira tsindagira Atletico de Madrid we barasenga Imana mu ijuru ati dufashe dusohoke muri kino kibuga dukomeye Barcelona 2 Atletico Madrid indangare zidanguza ubusa agasara bitwa Fermin Lopez gashaka kuba kababaye yagiye n'amaraso ruvagiye gutera umutwe Yohani Musa carasohoka gatera umutwe akakubita ku muntu hasi kabisa kari hasi Ferran Torres yakubise Fermin Lopez yakubise kampo yo mu isura agasara gashaka kababaye agasara gashaka Golazo Barcelona baba Golazo mu misa Fatima Saraba n'amashapure dusengera Atletico igume mu kibuga bagira tugende kuyiraba bari barayivuze bagira tugende kuyiraba bari barayitubariye bagira tugende kuyiraba nkunda Barcelona mini yamare ibonye yakubiswe muri yare bagenda kwa Atletico barababwira ati nibirahera Atletico ni mwijajare bagira tugende kuyiraba none barayicucumye bagira tugende kuyiraba none barayicucumye bagira tugende kuyiraba iyo barayipyapyanyuye bagira tugende kuyiraba match bayagazemo umusore bari kumuvura Ferran Torres nako Fermin Lopez mo baramvura yaradore yagikondera cya gatatu cyari kirimo chomekego i defense Atletico ni equipe muze defense komeye tuza Atletico ivyo warawigirisha umenye yuko Barca gusinda tuza Simeone nubwo bakutwangisha uzame wibuka ko tugutsinda turagutsitsinda Torres uzame wibuka ko tugutsinda tuza koke nubwo bakutwangisha uzame wibuka ko tugutsinda icyo nzi hano turaririmba we rindiye mzeje Lopez amaze kuhaguruka iyi match igice cya mbere gihera fukami kona kike kona amaze kubona ko bisaba ki equipe ko tuyisengera corner attention Lamine Maraichonga ronda Dani Olmo nako ni Gavira Paez yona musafata neza ugiye kwinjira baricucumye utinyagaza baricucuma ubutikoma Gavi kari gakoreye ko Griezmann na Simone bamucucuma ubutikoma
bamucucumye ubutiko manuze Simani bamucucumye ubutinyangaza bamupipinye ubutinyaga yaracamugiriye attention umunota wa 30 rondera igitiro kimwe ariko Jire Kunda aramanyira Rukumani yamuziritse bibiri ku bindi aggregate ubu match ni 0-0 aggregate bibiri ku bindi Barca maze guteka bibiri ku minota 29 no kuvuga ko ibyo Atletico irondera n'ibyo Barca irondera gushikura umwanya ku minota 29 attention hagati mu kibuga dozo mpira hagati mu kibuga Clement Langley subiza kwa Coquelez direczione 4 ya uwanja dozo mpira kwa Bilal Alma Labine chomekera na Juan Molina attention dozo mpira kwa Antoine Griezmann anamsigo Marcos Llorente Adamone umugisha wawe n'igitunga ryawe wahisemo neza ko wahisemo Bubet utsinze uraronka bisubire bumbeho ngo amazi arashuha ariko nigera yibagira ibumbeho Atletico de Madrid chomeka pasi zitatu gusa Marcos Llorente chomeka pasi agaceri k'ipirawo chomeka pasi akanyamakinga chomeka pasi akanyamakimene rondeza umunya-Nigeria Ademola Lookman deposamo funga misile bombarda mu izamu kwa Barcelona hariya Atletico Madrid kimwe Golazo ino match ni rero Ademola Jadara Rukmani umunya-Nigeria yavukira ndani mu Bwongereza metero imwe santimetero 74 pasi kuva kwa nawe nakoni Marcos Llorente kumbagaza cucuma terekamo Atletico Madrid bagombora kiba muri bibiri subizamo ikinyuranyono Barcelona barabiraba bati twacumuye iki akajezi kan Ademola Jadara Rukman Atletico kimwe Barcelona bibiri Riyad Wanda Metropolitano garuka mu bintu byabo baravuga bati tout est possible ino match ishobora gukuramo umutima n'umwuka umuntu hano match dukuramo umwuka akajezi kanje karagahoraho ka Atletico de Madrid kari hafi kumbe kari hafi cyane Ademola Lookman atizi no kwemera yuko tumaramari imbere y'abana tumaramari imbere y'abagore bacu tumaramari imbere y'abamama bacu tumaramari imbere y'abapapa bacu ati sinovyemera this is Madrid iki gisagara bamwitwa Fermin Lopez shinge chomeka hariya kwa Cancelo katurabe Cancelo doze umupira arondeza ndariko Joan Musumpira afata neza awutereka mu biganza bya Muso aravuga ati kano nakamuso kabisoma ndabaza ngo ubu bona nihagera yuko bavuze ngo ushitunga usha umugore kuko umwene senze Imana ikumva Atletico nihagera ko ndayisaba umudamu umva itazonyindesa mwiza nihagera ko ndayisaba umudamu ari umugore mubabaho se kajezi kanje kesa cyane ka Atletico de Madrid Imana agahezagira cyane hariya kuri Anfield ni kirahinduka ku mutima dutsura kabiri ubusa ku bundi hagati ya Liverpool ekipe yitwa Atletico Madrid ugira Barca kubara gasuzuguro aggregate gushikira mu minota 34 3-2 barabwira Barca ati kubara gasuzuguro barabwira bati turanka gasuzuguro muzopereze attention hagati mu kibuga Pablo Gavi récupère un peu rondeza kwa Gavi nako kwa Pedri na Eric Sekina kwanda na Eric nako Jire Kunda muri Toulon rondera Lamine Yamal Matteo Rugara mu pressa Lamine Yamal yankura kuri umupira reka turabe kwega rimwe kwega kabira mukorera ikosa muhagarikizi ati haguruka dukina ballon ibintu byo kwijyama ku bihebe Griezmann
Griezmann cenga babiri subiza inyuma rondera kwande Robin Rondoma rondeza kuranda attention inde comekera nawe na Griezmann arawanima Griezmann cyane umufaransa comekera kwa Matteo Ruggeri rondera icya kabiri Atletico de Madrid nibirahera ariya peri ya Lukman arayihora ikaturabe cenga na Yamal Ruggeri hakakona gati mu kibuga nande Griezmann Joaneza ari Atletico Madrid baragicapa ikibuga rondera Simon Guiriano Simon ikaturabe gahunguka Simon garukana kwa Resurrection comeka pass rondeza Andre reka turagati mu kibuga rekipera attention Griezmann ariko narasora inyuma wa Barcelona Eriga Sokinirasi shira kwande Marcos Llorente na Guiriano Simon attention Andre gitsura jarkariko pira comeka pass inde na wera marina de compruja hanze pira hanze mupira w'igira hanze kwa ganva pira na Joan Garcia hanze match ya Dosa tuza Barcelona ibyo byose mwariko mwirigirisha Atletico Madrid irazi gutsinda barabwira ati tuza atakuba ari gasuzuguro tuza kabisa baranga gasuzuguro Atletico we baranga gasuzuguro katurabariya batama 36 le match est loin de terminer attention yose ariya ni Girakunde arabonye we twarukumana amuri intambwe imwe gusa cyakora akazi Lamine Yamal Ormo on imbere ya Marcos Llorente cenga ariko Marcos ndaramangira rekipera Matteo Ruggeri na Llorente ni tuterekina nako Resurrection rondeza ariko Gavi Paez aramangira kinana na baciye umurongo ari Barcelona ya maruje Katurabe ariya Raba Simone nimba atari oruje turacekinga ibindi Raba Simeone Katurabe bariko baracekinga nose baracekinga iki kibazo fasha Barcelona potential red card check potential red card check nimba atari oruje wa Vitor Garcia yamayishorerwa n'abayo fasha Barcelona fasha frike shobora kuba ikarata itukura Eric Garcia ishobora kuba ikarata itukura baracekinga agiye muri vare ati reka nje kuvyirabira Clemente agiye muri vare Dabolo yamaze gucekinga yuko harimo offside basanze ata offside irimo kuko bagiye basanze ari offside nta kosa ririmo basanze ari offside nta kosa ririmo kuri mubundi nivyo umugabo witwa Clemente Fatimisa yaracekinze Fatimisa arabana amashapuwe dusengere Barisa ntigeruje akamaro sengera baneko ratwumva nako nabasigurira mu bisanzwe Garcia nivyo yakoreye ikosa witwa Alexander Sorloth ariko rero babanza gucekinga bakaraba katari muri offside mu gato Sorloth ari aya yagarutse ini rouge carton rouge ikarate tukura kuri Garcia wa Barcelona ikarate tukura kuri Garcia wa Barcelona carton rouge ikarata itukura kuri Eric Garcia match zibiri carton rouge zibiri yacumuye iki Barcelona yacumuye iki Barcelona yacumuye iki ndabaza Mana uri mu ijuru Barcelona yagucumuye kwiki gamana Mana yise n'ijuru Barcelona yagucumuye kwiki komenga wewe mana duse attention ni coup franc Alvarez yatsinze ibuheruka rirushe ashobora gusubira n'ubundi watsa 8 Alvarez Barcelona ay mama Barcelona Barcelona
Ay mama Barcelona. Ay mama Barcelona. Na 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 na. Ay mama Barcelona. FC Barça Rouge. Aha, akonyen. FC Barça Rouge. Ay mama Barcelona. Ay mama Barcelona. Barcelona irahakana. Ay mama Barcelona. Champions League si yacu nidufise abakinyi boyikina. Ay mama Barcelona. Barcelona ya africain. Ay mama Barcelona. Barcelona ya Laporta. Ay mama Barcelona. Atletico Barcelona iremera. Ay mama Afrique. Atletico irakina ntaruje baronka n'amace barayitsinda. Ay mama Barcelona. Barcelona ya Galicia. Ay mama Barcelona. Barcelona ya Yamari. Ay mama Barcelona. Tararaira. Ay mama Barcelona. Ay mama Barcelona. Ay mama Barcelona. Ay mama Barcelona. Nimaragasa ibitare byumviranes. Barcelona ive Champions League. Nimaragasa ibitare byumvikanes. Barcelona muri kimwe cya kabiri. Akareni kosa wati kubitabera n'imbaraga ibitari byumvikane Simeone muri kimwe cya kabiri. Barcelona ive muri Champions League. Ariko umuntu yitwa Odrike Nishi